NPS não há problema partij. Faz esse NPS da peto. Não há problema partij. Na de meka overeenkomst werkelijk. Na NPS meka overeenkomst. Nou há problema partij de da peda de prelek dene mataki. Dat de doasan ondergoro dat de prelek dene mataki. Ja toch? No, abi uma vice-president, mi não sabe for abi vice-president. E for vice-president of unabi, não sabe. Ngai fasta Rusland. Da ma ding na parte dat mekasani, dat ide de okopre de gan bumbusma. Wa bumbusma. Ano bumbusma toch? Au doasani toch? We do een concessie na ala desma nya concessie. Da desma dat ego suku concessie da de no ma feni fu de igi dorpo ma. Sma futabe to lante feni wel. Was maar betaki min taku para ko karakterversterking. We min man taku para ko karakterversterking. Ala de san chan be potiga volk taka ben kwanya volk voordeel. Simons Pola. Simons Poor ala ko karakterversterking en royalty en RVI en omf de sani. Ja, en monisa de leerlinge bogwe feni. Toch? De studenten. En apu ala. Ala den apu. Dus ja. Dat dem nu kufa de san man telek no wesi de na lede etakisani. Jara kereas do sisani ani voordeel voor a volk kaba. Ome wete meki de mai tek wet ego suku fu peki wet. Zij de lek van de teka wet dat de no gona grondrechten. A grondrechten wet zij de no behandeling. Fossi, maar peki zou bang a peki zo. Zou bang a peki zo. De belangrijkste aan hoe mek wet no. Fusaka de money de olieprijs no. Fusaka de nya prijs no. Angi beku. En kalok no antak de san dat ya. You no door of dat jete. You no door of dat jete. Ja? Eto. A president ja sabi boko contract. Mo enki president. A regering ja. A sabi boko contract moro igi. Moro enkele regering. Maar de contract samen boko voor coin voordeel van volk. Ane man. Ja, a contract voor singing. Ane man broko en gwinsi. Ade ana kan broko en gwinsi dat de ma seten bakato. Seten taki e a volk mu kis disa volk. Maar de neo doe desan dat om dat na volk de gi. Na de gide egi sakade de dape. E voor die de a regering. De na e voor die de regering no volksvertegenwoordiger. E voor die de ne vertegenwoordiger a volk moro na regering de vertegenwoordiger. Toch una ayeshi. Tasma sautaki da wan jompo ne tapu. Mi dati una no asma ne jompam tapu ere. Me taigu bumbu sanya nu edeni. Mi hore restok ete. Omdat a yu fe no de. Ete a yuru fe asanti no de te ma me bigi taigu taki. Mi dati una taigi mi romol. Bika mi no ansma lop mi. Van de jam ne usi me aksi ufu lobi mi. Usi me aksi ufu lobi. Ne aksi ufu lobi mi tam ne anis. Aksis ma flobi mi. Mine aksis ma flobi mi. Net sa me taigi. A gadu mus lobi mi da bon. Te gadu lobi mi da bon. Ja? Te gadu lobi mi da bon. Bika gadu woko me dum na ido woroko. Ja? Wabi u franga piki fu lobi. Nabi u franga piki fum lobi. Ja? Respect. Dat is nou beste zou doen. Respect me. En me respect u baka. If you no respect me, no respect you baka. If you ko, je no fans maar san mianga isabi. Mianga de bung. Maar toch je kon skifi rommel gima Facebook. Asansa no taigi na ubung. En dan ka taigi la lo sancha ikosi ni. Asome woroko. No taigi gata ki dus. If you sap taki mianga de bung isabi bung. No ko suku lo anda ko taki rommel. Dat dio taka rommel chakaba. No taigi bumu misabi sanif taigi samao. No taigi bumu sante da kande fifu jompa boki. Na some woko. Daarom is takim no go skifi romal gisma. No go skifi romal ma ta Facebook ja mes mai ko sukut do andag. De resisma tas ma skifi sani. Da wis dia you egis ma selfie de skifi committee me taigi te da no sa fe pipo ti selfie. Me tegi san mi sabi san fu tegi o te da ifi fu dede. Asan san mi ka tegi wan san da ifi fu dede. Yeah? Dede ikisi dede fi. Asan san mi tegi te lul mi. Yeah? Mine hori mo fogi. Amina dan no da ene eerste en laatste
politicus say ko fene tagi say wani. Dus omdat I go in politiek, dan ja, alles zei tegen mam teka na disi, mina 5G, 6G politiek me voer. Dat sabi. Nu ten politiek en oro ten politiek me voer. Ne tegi sa, itaki jodo anga metaki jodo anga ibaka. Itegi nu rommel, metagi rommel bakai, ibegi gadu me begi gadu gi baka, so me roko. Ja? Oké. Dat bo antaki, horen dat pe fosse. En tap mi tijdlijn, mi tak mi sani. En mi mak tap mi tijdlijn, katak sang wani tap mi tijdlijn. En mi bego een radiostation, TV-station, dan bo horen moro netjes. Maar no, mi horen netjes itai. Maar om luku banga de sansa we taki fu no make hem druk are die knop. No a knop ja we tite. Ja? Dat de me come desma say bari tax my dang a fake account. Dat de me come fake account e kon no mi koop ala de fake accounts voor den teke. De den dis from den ai fustang. Mi koni mo one of den. Omef de tak ai no de apoasani. Ja ese geschoold, ese dis ese dati. Isabi mi schooling. Dimbe gwasko, ai be pai score gimme. Bon, kai desma de bapale ne mami wan hole netjes. Dimbe gwasko, au be pai score gimme, usabi mi schooling. Usabi ofu simi safe. Au me fuya so mi tanga mo me fuja so kwa schooling. Dat nka tegi uno. Mi tanga mo me fuja kwa schooling. Dat mi ka tegi. Ofu simi safe was kreki. Ja, hij is niet geschoold, hij is dit, dat, dus terwijl je een boes kon boy kon doen sani, dat na eerste instantie de want ai Nederlands dit, dat. En kan tegen je sani, je hoeft niet geschoold te zijn voor ja, je hoeft niet geschoold te zijn voor tak Nederlands. Dat kan ik je alvast zeggen. Je hoeft niet geschoold te zijn om Nederlands te praten, broeder. En te tak Nederlands nog tak je de geschoold. If je no sabas aan dat komt tegen, zolang ik kies een taal, na mabere is je moedertaal, kan je het vrij praten. Dan afgon niet eens want die skoro, skoro ne purdon, in afgon skoro no ade, ja, in afgon skoro no ade voor tak Nederlands, en dan noteer je tak Nederlands want tak je koni, en noteer je gwa skoro tot, aso score asana ne akonde ya tanso. Aso geschoold ja, nya konde ya tanso. Me teke me fu skoro man, o me universiteit maar dan tjengwa busi. Dan tjengwa, dan pocha o machine bakanal binata kirea boto ya so go anaido bigistong for sa bigin nakai for ano sapia igo. Ja? Den boy tap si sabi meke boto, dem ala de sansa den bigis maler de sa me fu den sansa ulera skoro no sap moro. Geloof me, o me fu ja so des tentamo sa ukisi. Wa jari geleden, asem die kisi 10 femegi, asem wa asem de ino, iye kisi wa 0. Dat want tak komef desa nu ne, ondo transma aksu wa buku go opo. Dana, ai, ja, wat voor, ja, een cadentie, wat voor advies gaat hij aan de president kunnen geven? Komt, hoe samen adviseur van president? Adviseur, dat wil zeggen, even, a president Abu Amana, na di tabiki. Da president no ma wakana la pesi mo da mana ma de gama verslag fu ak gebied nanda. Ala san pasa ang aina gebied nanda. Ama wa adviseur ka ba fa president. Ama ja president adviseur van da na mande go takanga desma da kisa yoso advies. Ma regere ana yoro ko anga dati. A regere da fa advies fu wa ma fu 106 da foto ya so teka advies of de foto ma de no sabi 106. Ja? Da so de ma yoro ko mano dat na system. Ja, sang ai dan dis dati we amachan amabe mi. Ma juta ki upoti nengre dape, a nengre gen mi sa do na po ya orokono. Amma sang utaki no lop mi. Dim de brede. Desma sa utaki ay mi sel de odin guatrasma. Desma dati kons don ne de pour mi bredam anu. Denke de tak de douan sanitorel, amoni de naga amoni. Amoni de nemes doy luku. A fengsi dat mi be aben om dati
de draai longtemps a president be duro ko ga president dai no man de sondro en functie de draai longtemps a president man of no a money dem be luku fu go in politique for money de dan of for sanda te de da so ma san be du comme tay you na money da ma sol gumi a money da en kopa me ka frogo douangen ya dus de next anga sande e fum be wani teke warak fas am me teke warak ma a regering sa ko ja no warak regering no regering sa teke warak de kwanga warak ma staki bakate den fu de warak uit dan de nabi drai ja de nabi ontwikkelingsplan de na no plan wana warak de bon ko teke te de teke warak takba dan next de nama do mo ja a warak sa nyung stop a warak ye teke warak nas masano dat mek boutas na pacha afgi bouta if bouta be dali bi bouta denki na basanja bouta nooit bo du bepalen sani we teke don do warak de we Cor Simons de adviseur ving kabinet dapen kom tegen tak we suku low vijandschap we loy puro mesma woroko ja we puro mesma woroko trouwens met desma dat is stem giwi dat want takuna politieke inzicht no ango tapale vol dat ano no ango tapale vol aan dat ano ko ora 106 ja if amoni ne atnisma Germain dalok mo blokkeri wel list dak okay yere nou het ene van money dat behatimi dan bocha de mana rechter ja dat dim bocha de mana rechter dat de mabo abi paye ma money dat dubbel en dwars ja en dan do poti a regering voor schut e van money dat behatimi dan bote ko afkati ja maar het was maar 2 maanden atumuno mon bedete asambek ba enkelijk na stelde aan asati no ma hat mi bede voorbereid op asati dat me probeer leg je uit moni dat ne hat mi asment idee moni dat no hat mi boy grip mi no andus mai sani ma moni dat ne man hop ja ma someone soru taka wurak sa de wan teki an een wurak film teki is nergens voor nodig. Taiwan is maar kwai partij nee teke wurak tekas maar dat na politieke inzicht. If jou een echte politicus in het tek wurak tapu smai purus mak burul dat suma moet stem gi baka. Ja to wan des ma sai pu awo ko de na stem gi mo to wan om FD no sa suma stem gi to ye pur marak. Zolang as ma ge chan ye pu. Ja? Zolang as ma mok shanga chan ye pu. Nee to. Ano dat na model to. Me fu mo bloqueiro wel hè. Maar dat me nou focus tapu. Voor bloqueiro direct no ano isabito. Mo bloqueiro dadelijk wel. Dus hoe na fuspa. Tu kata kwanto san fu dadelijk dan mo go lesi na ten fu go lesi tijdens haar life. No lesi. Maar nogmaals met tego Atori voor 106 u gebruik wijsheid. Me hoop u gebruik wijsheid. President Simons met takanga you if you wants don't draai kondre ete. Sami ik gun you. Me gun you if je draai kondre President Simons. Gun je. Geloof me dat me nou in opstand tegen you. Me gun you if je draai kondre. Maar de sansai nom do. Fi kumopona macht nemen sorry dat fi go put de boy on the test out if you want ni proberen dat je shitaki kadensi bapleti. Ja? Om if de man say go pull dat per massa stem gi you. Nas massa stem gi NDP. Om if des massa go pull dat per dio chai senes ma go har gongi sutu dat per. Nas massa stem gi NDP man. Kom ik of ka blokkera sama dire. Wacht mo blokkeri via tra telefoon kom si. Fale kari Germain no. Pa. Ifera. Pa. Germain.
Kalau ban last meeting na Asanja okay, dalam din kita ke mesti potik ba Jermin dan omena PK verdien boy mtaigu takim no bo mo nga PK sani a PK a money fa PK ane me ke pina and a pede be sabe me PK verdien tok didn't go say de na trek de money dat terug a PK san de mina ange ki a folok no nange ki a folok tok erta san sa de ben bigidu na nya folok ben fene tok anon nya folok mu fene no abop abiyes Paul ma abop no ma bopal if a opdracht mo po fu kabinet amu furay to ya tok if kabinet if a opdracht mo po fu kabinet na bom de o se tegi just Paul to na bom abop na in bom au de to a bom de o se tegi to ya to just Paul no man no matak ni am furay a dus krijg je een probleem met de kabinet ya to I'm saying they go Blockland that ya la omf de ja so Blockland de ba ma dim no last meeting adim no last meeting nga de voor de pool meetups too dus nogmaals mi no de ready voor kotike a regering mi na omasan 406 ja mi sitaki ano kang inego so na nga libisma ufika de boy make de boy work man undi da foto ja utaka nga regering taki regering uno pool den boy yere ko onderhandelen nga de boy make de boy fen wa president de work ko omdat al de next lag die a foto ook toe isap om een duizenden isap om een man euro ego dape na mijn dape om een smijn jan van mijn then go to man outra man down au men waka meta mabi say nyai dringi fa man ala de pota strati Bible ana suma ana olanga rekere as do en suma asana underhandle we sat today is done wa tori kon no tori kon a setingi follow talk ya to a setingi so langa de dape so langa de sa de installer le president fa kondre of the installer le minister alasana you tapai kon u fa suma mtaki a chan mi bel fu seta problem dia no ma bel chanto te fa chan mi bel da de yu jambe ja cabinet ya to dan be ja cabinet to dan be gwak chana cabinet bel taki chan me kon te dem opado da fesi san bio komoto gwaini a nya cabinet a pe chance bio staki sanya bongami ya to dat te dem be regot e fu chan be de rof ge a opdracht dat din be duar sa pasi mi be duar sa ngam wagi dan go live taki chan mi duar sa pasi ke de ma fi nakin ki ya to dat ne ma unogo fu baru u regering a regering fi no go baren da yo hits up omdat hij de naam macht in nee man dat doe je toch niet ja toch jij ziet bari regering if you wants doe je toch dat je bari regering tak regering luko nog au jong mutum si fung mopan macht hier asan dat kono doen voor acha probleem kon juno so mi be tak yang achan to asan da me belen tak e chan luko san dat uno anom tsare so un probleem da so un presi en au escaler koset so u be si toch 12 uur half ina netin gwa kabineta president toch da a kinderbase lak no be ma paito mi be gona ma toch bela ma toch be president tak me de were tak samsan tak no de desma na beneland a kinderbase lak nga bigis ma money no ma pai no desma de were na kondre en mi se fe de were tak ka de si kwa cabinet tak no ma se attaque ka de si kwa cabinet mi regwa cabinet a chanto ngomanga me kwa video tak video go viral to dat na gides ma o taki atendi chambe de saide ne be taki mi alte taki
Mi altijd taki. Me begi president. Mi denk de mau draaiengi. De mau draaiengi. De mau meki yere taka soka den si taki. Dat om de bige de ja so arki mi. De luku mi sante me pot misani. Travail kwa nga trane mam sa tak om de minister ja om de luku. Om de kwa mi Facebook me sitaki de kwa mi Facebook om de minister ko luku de sanf mi. No pour den boy. President no pour den boy. President no pour den boy. De na asay voor je volk. No de na asay voor een bedrijf. If je de na asay voor een bedrijf na je volk is tempot je dape. Als niet zie dat no sabah volkslid voor sranang. Ja? Als niet zie dat hij telk bana glauw be lukom een bedrijf kon dape gwek ba. Mi no kom fight you. Maar luku a volk. Meke de man no go sutu de man kiam dat den boy dio go sto. Om if de man say go in ax ek go da pet dio send de man go dat om if de man dingi de per kif go den boy da pet tapu. Dat de man dingi de per kif go de boy da tapa no bung. Begrijp? Ano bung. Dus no make de man go kirisma. No make de man go kirisma dape. De man go ki den boy omdat de boy overhead. De boy na money, de boy overhead. No make de man go kirisma dape. Make de man tak utakanga de man en a vrouw sant gona. A vrouw sant gona na sanja. Na paranam de taka go vergaderen aan de 106 boy. Ino go vergaderen aan 106 boy yere. Anga de paranam boy go vergaderen. Te vergaderen aan 106 maar 106 him go. Ador pu dape go a 106. Na krutu sal dape an krutu sal de dape. Na 106 dape msabi ala hero 106 misabi. Ja? Da go vergaderen aan volk dape anga den boy dape fa dorpu. Maar if you go jaso na paranam da go vergaderen da go tegi da pot boy fu dape go in commissie fu go tak ano 67 yere. Dimbe de alle beurt na 106 man. Mi beteki me kon wera groep die 106. Ja, die president Simons kwa pura a wera groep dati. So 106 man bede in sei. Mi pot 106 man like voorzitter voor a wera groep voor 106. Zou be onderhandel nanga singing. Ja? Plus one captain bede in a groep ook toe. Ube potom af de captain in a groep ook toe. Ko deal bunanga de man. Mek de man a presi ka feni. E fara kere snap baka den boy. O fen wa presi. De boy o fen wa presi furoko. Da de boy no go hinder den srefi. O ye pu bo feilok fu man no go hinder de fu de mo pona presi. Fu de man go hinder de na main. Neta. Dus ulukatori. Ja?